Bakwethu sesiyudibana njalo kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Ngilethemba lapho engilifumanisa likhona liphile kahle ngemakhaya ezindlini lasemsebenzini lapho elisizwa likhona. Namhlanje ngihamba lo mfundisi uMpofu, mina ngimfundisi uEsindlovu, mfundisi Mpofu. Siyakwamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo ehlelweni lwethu lwale iviki lapho sifunda khona iBhayibhili sindawonye okhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga mfundisi. Siyabonga balaleli. Silokho silanda umkhondo wendaba esayiqala le kulamaviki amaningi mfundisi angithi sokulezi nyanga. Sokulezi nyanga. Sizayiphutsha yona kodwa ke sisese phakathi kwayo. Lamhlanje sifuna ubana sikhangele ukuthi uJesu esesiyezulwini abapostoli abasalayo bona bayiphatha njani indaba yeSabatha. Ngakho isihloko sithi sona abapostoli bakaJesu leSabatha. Isigaba sokuqala. Sizabamba isigaba sesibili kuviki elilandelayo. Kodwa lamhlanje sikhangela abapostoli bakaJesu leSabatha. Singakayibambi imfundisi nithemba ukuthi balaleli ugwalo funda elihlona ezwana ke manje. Ugwalo lihlona remember when God said remember. When God said remember. Sengilesikhathi when God said remember ngilalo kulabanye ababhalileyo besithi ukuthi bayaludinga lolu gwalo nxa ngasakuthumelanga ungadinwa kuletha umbiko wakho ukubana lolu gwalo uyalifuna ukuze sikuncedise uluthole. Mfundisi ake sikhangele indaba yabapostoli leSabatha isigaba sokuqala. Siyabonga. So lapha ke sifisa ukuthi sikhangele lapho siyasukela khona. Siyasukela kuPetro oqala ngo2 ivesi ngu21. Lapho sikhangela khona uJesu njengesibonelo sethu. Ngizayifunda lapho. Ithi yona labizelwa khona lokho ngoba uKristu laye wahlupheka ngenxa yenu. Walichiyela isibonelo sokuba lilandele ezinyathelweni zakhe. So lapha iBhayibhili iyasivezela ukuthi esinye sezizathu ezenza ukuthi uJesu abuye aphile njengomuntu yikuthi wayefisa ukuthi asichiyele isibonelo ukuze thina silingise kumbe sikope indlela aphila ngayo. So thina sibizwa kuthiwa singamaKristu kufana nomuntu ohlala eZimbabwe kuthiwa ngumZimbabweni. Umuntu ongumlandeli kaJesu kuthiwa ngumChristian. Kusithi ukuthi umuntu ophila njengoJesu, umuntu okopa uJesu. So nxa sifisa ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu ongumKristu ubhaphathizwa njani, siyakhangela ukuthi uJesu wabhaphathizwa yini. Nxa uJesu wabhaphathizwa siyabhaphathizwa. Wabhaphathizwa ngayiphi indlela silandele yona le. uJesu wayekhuluma njani, wayephila njani, wayekhonza njani, wayekhonza nini. Yikho okumele sikukope. So ngezinye indlela isiKristu yikukopa uJesu, yikulingisa uJesu, yikuphila njengoJesu. uJesu uthe uyisibonelo mfundisi. Okumele silandele emva kwakhe. Kuba khona abantu abathi bona hayi emva kokufa kwaJesu uJesu mhlawumbe iSabatha laguquka, mhlawumbe kungaba lo mlayezo athile awunika abafundi bakhe ngokuguquka kweSabatha. Kukhona yini uJesu akutshela abafundi bakhe engakahambi ezulwini? Kukhona mfundisi. Singakhangela kuMateyu ngu24. Mateyu ngu24 ivesi ngelika20. Laphana uJesu simthola ekhuluma ngezibonakaliso zokuza kwakhe kumbe ezokuphela komhlaba. So kazange athule kuhle ngoba indaba le wahle wayikhuluma engakahambi. Uvesi 20 uthi yena khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika loba ngeSabatha. So uJesu lapha wayelaya abafundi bakhe mayelana lesehlakalo sokuhlukuluzwa ababezahlangana lazo esehambile yena. So ukukhuluma kwakhe ngeSabatha lapha kusivezela ukuthi wayengajonganga ukuthi yena angahamba iSabatha lingasagcina. Njalo kuyasivezela ukuthi wayengajonganga ukuthi yena angazavuke iSabatha lingasagcina. Ngoba isehlakalo ayekhuluma ngaso lesi sagcwaliseka ngo-AD 70. Lapha amaRomans abahlasela khona iTempele eJerusalem. Yikho uJesu ayekhuluma ngakho lapha. So AD 70 isehlakalo esenzakala eminyakeni eminingi kakhulu uJesu esefile wavuka. So kutshengisa ukuthi even ngemva kokuvuka kwakhe uJesu wayekhangelele ukuthi usuku lweSabatha ligcinwe. Yikho esithi akungabi sebusika. Ebusika siyazi ukuthi kulomqando njalo kuyabe kungela kudla okunene. Yikho esithi akungabi ngeSabatha ngoba loba behlukuluzwa
ipersecution isiza kubo kwakumele bale lokho begcina ini isabatha loba kunjalo. So isabatha uJesu ukhuluma ngalo ekhangele isikhathi esedlula esokuvuka kwakhe. So akutshintshanga lutho ngemva kokuvuka kwakhe ngoba ukhuluma ngesikhathi esabuya ngemva kokuvuka kwakhe ngo-AD 70. Ngibona kuyacaca mfundisi ukuthi okutshoyo ukuthi uJesu nxa ekhuluma kanje kukhomba ukuthi isabatha wayekhangelele nje ukuthi liqhubekele phambili. Yes. Engxenye singazange sibambe inhlwa ngekhanda balaleli indaba le sizake sitota umzila wayo ukuthi omunye usebuza ukuthi manje kwenzakalani. Ngibona ngani kuhle mfundisi bathe ukuthi beka khona apha angithi nxa kuyikuthi ulandelisela thina sithandela wabedinga ingcebe ethu bafake phezulu konyawo ukuthi vala unyawo lolu sizabuya sesisibukula lapha sikhangele iqonde ngani. Ake sikhangeleke ukuthi abafundi abanye abaphila ngemva kwalesi sehlakalo okukhulume ngaso bona baliphatha njani isabatha. Siyabonga. Sesibonile lapha ukuthi sike sathinta emavikini aphelileyo. Sisithi uJesu wagcina usuku lwesabatha. uJesu wakhonza ngosuku lwesabatha. Sase uPetro uyasitshela ukuthi kumele sikope uJesu. Ngoba uJesu konke ayekwenza kwakuyisibonelo sethu. Akambe abapostoli abahamba loJesu bagcina yini usuku lwesabatha ngoba abapostoli abaphila ngemva ngokuba uJesu esebuyele ezweni baligcina yini isabatha. Abambona esevukile njalo. Abambona esevukile. Khonapho okunye singakunanzelela ukuthi vele nxa ukuthi kulento yayisiguqukile abantu okuthiwa ngesikhiwa kulento okuthiwa yi-first hand information. Abantu ababezaba le-first hand information ngabafundi bakaJesu kuthi ukuthi yibo ababezatshelwa kuqala ukuthi into le isiguqukile. Kodwa kasikhangele nini ukuthi bona benzani ngendaba yesabatha. Imisebenzi ngu-13 ivesi ngu-13 lo-14 ithi yona uPawuli lababelaye basuka ePhamfosi ngomkolo bafika ePhega elasePhamfilia. Kodwa uJohane wehlukana labo wabuyela eJerusalem. Bona basuka ePhega baya eAntioki elasePisidia. Ngesabatha bangena esinagogeni bahlala phansi. Nangu lapha uPawuli labanye abapostoli basehambweni kuthiwa yi-first missionary journey nxa bekhuluma abafundi beBhayibheli basehambweni olwakuqala olokuyavangela. So sibona bayakhumbula abakukhohlwa loba besendleleni ukuthi kumele bakhonze nini ngesabatha. So lapha bangena esinagogeni. Isinagogu yindawo yokukhonzela. Bafika bahlala phansi ngesabatha bafunda iBhayibheli bakhonza labanye abazalwane. So abapostoli sibona ukuthi lanxa uJesu wayesebuyelile ezulwini abapostoli basala lokho bekhonza nini ngesabatha. Okutshengisela ukuthi akula lizwi elaphuma kuJesu elathi njengobana esevukile yena akusamelanga bagcina usuku lwesabatha kumbe sokumele bagcine olunye usuku bavuke ngalo. Asitshela ukuthi kulomlayezo onjalo abawuphiwayo ngoba bala lokho besenza njengaye ukugcina usuku lwesabatha. Abanye mfundisi bathi bona ukuyangena kwabesinagogeni laphana kwakuvele kuyilapho kulamaJuda khona babelanda amaJuda. Ungathini ngoba so abanye bathi ukuthi ababengayisabatha kodwa bayisenzela amaJuda. Babelanda amaJuda ngoba yibo ababebadinga phela. Yekela khonapho iBhayibheli futhi lempendulo. Singakhangela kwaMphana kumsebenzi ngu-13 ivesi ngu-42 sisiya ku-44 ithi yona ekuphumeni kwabo esinagogeni abantu bacela ukuba lawo mazwi akhulunywe futhi ngesabatha elilandelayo. Uthi ukuthi babehlangene ngesabatha. Abantu bathi sicela liphenduke futhi ngesabatha elinjani elilandelayo. Kutshengisa ukuthi vele ngaleso sikhathi kwakukhonzwa nini ngesabatha. Kwakungela mbuzo ukuthi usuku lokukhonza yiluphi. Umbuzo lo kawuvuki. Awukho vele encwadini yemisebenzi ungayibala yonke. Akula mbuzo ukuthi abantu babehlangana bekhonza ngaluphi usuku. Uvesi 43 abesesikhuluma manje ngokucacileyo lapha. Uthi yena kwathi inkonzo yesinagogi isiphumile. AbaJuda abanengi labezizwe abakholwayo balandela uPawuli loBarnabas. Bona bakhuluma labo bebakhuthaza ukuba babambelele emuseni kaNkulunkulu. Ngesabatha elilandelayo babuthana kwaphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. So lapha libandla elingabandlululiyo. Ibandla elihlangene kuthiwa kwakulamaJuda babekhonza ngesabatha. Kwakulabezizwe ama-Gentiles babekhonza nini ngesabatha. So kutshengisela ukuthi
indaba yesabatha asondaba yamaJuda kodwa indaba yamaKristu abaphendukileyo bamkela ubani uJesu. Yikho phela abapostoli vele ngesikhathi sabo yikho basebechumayela besithi akusela mJuda akusela mGreek akusela mGentile bonke abantu bayalingana esiphambanweni nxa besamkela uJesu bayamkeleke embusweni. So lapha libandla lesiKristu leli elikhonza ngesabatha. Ibandla lesiKristu kalibandlululi kulamaJuda kulabezizwe bonke abakholwa kuJesu bakhona. So labezizwe labo babekhonza ngesabatha. Uverse 44 uze athi yena kuthiwa phose umuzi wonke. Kuthi phose isigaba sonke. Abantu yabona lapha abantu nxa kuthiwa phose isigaba sonke kuthi iningi lesigaba labuthana ngesabatha. Kwakungela kuthandabuza, kwakungela mbuzo ukuthi kathi vele nxa sikhonza uNkulunkulu usuku lokuhlangana yiluphi. Ungavele ukukhangele kumbali abapostoli besaphila bonke abantu ababekhonza uJesu vele kwakungela malanga amabili ukukhonza. Kwakuvele kulelanga eli1 futhi kwakungela mbuzo ngakhonokho ukuthi ilanga lakhona yiliphi. Mfundisi kuhle ngithi kubalaleli ungabala incwadi yemsebenzi mfundisi. Ngabona ngochapter 17 nxa ngayiphambanisi ekhuluma ngamaKristu aseBeria. Yes. Ukuthi babesinqabe sizwa 17 verse 11. Babesizwa lezi zinto babehlola imbhalo. Kunjalo. Omunye umuntu sengathi sizwa mangale nxa yezokuqala. Azibuza imibuzo eminingi. Kodwa mbonana kuzanceda abalaleli abasizwayo ukuthi esikukhuluma la kasihlole imibhalo. Kunjalo. Ukuthi ithini ngalezi zinto. Yes. Nxa sikhangela lapha uLuka anti ngiyosibhalela lincwadi. Uthini encwadini yemsebenzi ngo16. Right. Ngabona uverse 13. Uverse 13 Ithi yona lapha engcesi ngayiqalisela kuverse 12. Ithi yona sasuka lapho sa eFilipi. Umuzi omkhulu wesigaba saseMakedonia. Lapho kwakuhlala amabutho amaRoma. Kulowo muzi sahlala insuku ezithile. Verse 13 ngosuku lwesabatha saphumela ngaphandle kwesango lomuzi ngasemfuleni. Lapho esasisithi kule ndawo yokukhuleka khona. Sahlala phansi sakhuluma labesifazana ababebuthene lapho. So lapha bahamba lapha antu ukuthi uLuka laye uyazigoqela phakathi. Uthi sasuka lapho ukuthi laye wayekhona. Laye futhi udokotela uLuka wayegcinisa bathi. Antu yayibona indaba. Abesithi yena bathi bese eFilipi ngale endaweni yaseMacedonia kwangasodolobha lamaJuda futhi le. Hayi kodwa uthi yena lapha bahlala amalanga athile. Asitshela ukuthi bafika bahlala kwamalanga amangaki. Kodwa esikubona ukuthi babevele bekwazi ukuthi kulosuku lwesabatha. Njalo kuleyo ndawo kwakulabantu ababehlangana ngosuku lwesabatha behlangana ukuthi bayekhonza. So babuza ukuthi kathi abantu bahlangana nga bezwa kuthiwa emfuleni. Bahamba khona ngale bathola kubuthene obani omama ngosuku lwanini lwangesabatha. So vele abapostoli sibabona bekhonza ngosuku lwesabatha. Lebandla lonke ngaleso sikhathi abapostoli besaphila babevele behlangana ngosuku lwesabatha. uJesu kakutshintshanga abapostoli kabakutshintshanga balandela ezinyathelweni zikabani zikaJesu bakhonza ngesabatha. Kuyasidonsela mfundisi emcabangweni ukuthi sikukhangele kabanzi okuyinto lokho njalo abalaleli nilethemba lokuthi labo bazazidingela. Kunjalo. Angithi kuthiwa buza iBhayibhili likuphendule. Ileli lempendulo. Ngoba impendulo zinjani zikhona. Yikho sibala lezi ndimana sibabalela ukwenzela ukuthi labo bathi nxa sebehlezi phansi bavule amaBhayibhili abo bakukhangele. Uthi wena baya emfuleni ngesabatha. Bevele beqaphele nxa ubalalela lesikhiwa lapha lithi lona kwakuyindawo okwakuvele kuhlanganwa khona. Usaziwa vele ukuthi ngelanga lesabatha bahlangana lapha yana. Kulapha baya khona. Nxa sikhangela ke incwadi yemsebenzi futhi mbonani yesikhangeleyo khathesi. Chapter 18 verse 4. Yona ithini mfundisi? Chapter 18 verse 4. Engcenye singakafiki lapho ngicela ukuqala sidlule la. Ku chapter 17 sesiyenza chapter 17. Esidlule khona phana. Sidlule khona phana. Yes. Kulungile. Verse 1 ka chapter 17 sikhangela chapter 17 iverse ngu1 lo 2. Ithi yona le yangithathekisa kakhulu mfundisi le. Ithi yona kwathi sebedabule eAmphipoli leApollonia. Bafika eThessalonika lapho okwakukhona isinagogu labaJuda. uPaul wangena kubo njengokwejwayela kwakhe. Wafunda labo ngemibhalo amasabatha amathathu.
Ayibona indaba. So kuthiwa uPaul kulento ayijwayele ukuyenza. Eyayivele isaziwa ukuthi uyayenza. Igama leli nxa imfundiso ungakayikhatshana anti singalihlanganisa lelika Luka. Luka 4:16. Ikhuluma ngoJesu. Ithi uJesu wabuyela eNazaretha ayezalelwe khona. Njengokwejwayela kwakhe wangena esinagogeni exactly. Wangena esinagogeni ngeSabatha. So uPaul ulokhe ekopa uJesu. uJesu wayejayela ukukhonza ngeSabatha. uPaul la lapha kuthiwa njengokwejwayela kwakhe amaSabatha amathathu. Kuthi kwakungamaviki amathathu bahlanganisa iSabatha yakuqala, esibili, esithathu lokho bekhonza ngeSabatha. So uPaul iyaveza iBhayibheli wayejwayele ukukhonza ngeSabatha. Umkhuba wakhe wawungokukhonza ngeSabatha. So kwakungeke kwenze ukuthi uPaul atshele abanye athi sokukhonza ngolunye usuku, yena wayekhonza ngosuku lwanini lweSabatha. Siyabonga mfundisi. Kuba sobala nje bani ukubeka ukuthi abapostoli uPaul kokela labo Paul bakhonza ngosuku lweSabatha. Lapha sibona amaviki amathathu elandelana. Kungela viki lapho kuthiwa khona ngelinye ilanga bathi esawathi iliphi. Ikhona vele incwadi yemisebenzi akula mpikiswano ngokuthi usuku lokukhonza yiluphi. Alokho impikiswano enjalo vele eBhayibhelini kayikho. Siza kubona nxa sisikhangela mhlawumbe iviki elibuyayo ukuthi vele eBhayibhelini akula mpikiswano ngokuthi usuku lokukhonza yiluphi. Abafundi beBhayibheli amaKristu babevele bekwazi ukuthi usuku lokukhonza yiluphi. uJesu ekhona esehambile babevele benjani bekwazi. So kucacile khona lokho eBhayibhelini. Kusegcekeni. Ake sikhangele indaba yathi sengigijimele kiyo lapha namfundisi. Umsebenzi chapter 18. Iverse 4. Lapha sihlangana lo Paul eseKorinte lapha. uPaul ithi yona iBhayibheli lapha amaSabatha wonke wakhuluma esinagogeni wazuza abaJuda labaGriki. So kuthiwa wayechumayela ngeSabatha. Kuthiwa wasezuza abaJuda lamaGriki. Antiyezi ukuthi laba futhi akukhulunywa ngamaJuda kuphela, kuthiwa lamaGriki. So kuthi amaGriki labo abaphendukileyo babegcina usuku lwani lweSabatha. So indaba abalaleli esifithi bayibambisise la yikuthi usuku lweSabatha ayisulo lwamaJuda. Encwadini yemisebenzi kuyavela khona lokho ngokusobala. Kusegcekeni kuyimini khona lokho ukuthi iSabatha asola amaJuda encwadini yemisebenzi. So nguPaul lo useKorinte la uyachumayela ngeSabatha. Nxa echumayela kuthiwa wazuza kwaphenduka amaJuda lamaGriki. Bephenduka vele baphenduka ebandleni elikhonza nini ngeSabatha. Bangena ebandleni elikhonza nini ngeSabatha. Ngoba abapostoli bavele bekhonza ngeSabatha belandela isibonelo sikaJesu onguye owatshibala yilokho. Mfundisi, engxenye ngamafitshane singathini ukuncedisa abalaleli sesitshila ukuthi esikuzamayo yikuba khomba eBhayibhelini. Sizama ukuthi abalaleli nxa sikhuluma siseze nje kabaphenye imbhalo. Kunjalo. Ngoba sithi nabuza iBhayibheli likwenze njani? Likuphendule ngoba impendulo zona lezi sizikhulumayo zikhona eBhayibhelini. Singathini kubalaleli singakayigqibi indaba yeSabatha? Esingakutsho abapostoli. Esingakutsho ukuthi ungakhangela esesikhona kathesi. Sikhangele iSabatha uNkulunkulu edala. Saveza ukuthi laba khona isono singakanjani? Singakangeni. Salikhangela iSabatha enkangala. Abantwana bakwaIsrayeli besenkangala besiya ngaphi? eKhenani. Sakhangela iSabatha lemithetho enjani? Elishumi. Sakhangela iSabatha labaprofeti. Sakhangela iSabatha loJesu. Sakhangela iSabatha sesizulwini ukuthi safika sigcina ngaphi? Ezulwini. Khathesi sikhangela iSabatha labapostoli. So ungananzelela kusukela kuGenesis uzofika lapha esesikhona kathesi akula ndawo lapha esilahlelwa khona liSabatha. Umzila kawuqamuki. iSabatha liyaqhubeka kokuphela. Bonke abafundi beBhayibheli amaKristu abalandeli bakaNkulunkulu kuTestament elidala leTestament elitsha sibathola begcina usuku lweSabatha. Kwaze kwafika esiqongweni sakhona ngoJesu yena ngokwakhe. Khathesi sesisesigabeni esithina uJesu sebuyelile ezulwini. Sokusela abapostoli bakhe bona bayatshintsha yini? Bayaqhuma yini lo mzila? Hayi, balandela isibonelo sikaJesu. Bakopa uJesu labo bakhonza ngeSabatha. So asikathola indawo eBhayibhelini lapho kuthiwa iSabatha kalisekho, iSabatha kalisagcinwa. Hayi, siloke silandela umzila abapostoli balugcina usuku lweSabatha. Mfundisi, mbonani kuhle futhi siphinde esake sakutsho ukuthi uNkulunkulu wabeka isibusiso osukwini lweSabatha. Kunjalo. Wenza ukuthi abalaleli bakubambe ukuthi ukugcina iSabatha
kulesibusiso. Kunjalo. Ngoba uNkulunkulu wabeka lolu suku eceleni elubekele izibusiso. Kunjalo. Suthilo ukuthi abapostoli bazithola lezo zibusiso. Kunjalo. Kanti lathi zingezethu. Kakhulu ngoba akusakhethwa umuntu. Wonke umuntu obuya kuJesu. Ekholwa kuJesu. uJesu abesithi nxa lingithanda gcinani imilayo yami. Imilayo yakho iyagoqela lo mlayo wani weSabatha. So nxa sigcina lolu suku sitshengisela ukuthi Jesu siyamthanda, uyasibusisa ngoba walubusisa lolu suku walubeka eceleni. Nansi indaba balaleli izakithi ingqobe, izakithi inselela ukuthi iSabatha lilesibusiso emulini yakho, lilesibusiso emtshadweni wakho, lesibusiso ezifuyweni zakho, lakukho konke okwenzayo. Ngithemba abanengi abasizwayo abazakhangela lindaba ngokujula kwayo, bayihlolisise kakuhle, uzitholele isibusiso sokugcina usuku lweSabatha uJesu alugcinayo, abapostoli abalugcinayo, lawe ungalugcina uzuze isibusiso. Ugwalo lokho ngilalo ngizaluphinda, ugwalo oluhlona when God said remember, kaluthengiswa, lutholakala mahala. Ungangithumela umbiko wakho uthi ngicela lolu gwalo silungiselane sithintane, ngizakunika lolu gwalo ungabhadalanga inhlawulo. Ngicela ukubana ngikhuthaze ukuthi kasibaleni iBhayibheli sisiya phambili, sizayigqiba lindaba kwelinye ilanga sitsho lokuthi kuyini kanti okwenzakalayo size sibe lapho esikhona. Siyabonga kakhulu. Inombolo zocingo u0718 444 196 0718 444 196 kumbe 078 620 4000. Inkosi lomusa, inkosi lothando iligcine, ilibusise, sibuye sidibane njalo kuviki elizayo. Siyabonga.